Anya laki din! Apaw, talagang sakit din nga graduar kan iti kinabak mo ha, paray. Sana baring-baring paray. Talaga nga graduar ako. Nagpindas magayam ti kayan-ayat mo, paray. Apay, tipanag ko namin ti dahi ti arupa. Sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anilakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dahita ka man, paray. Ay, mong gayam. Anya tinagan ti kayan-ayat mo? Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Nagamamon niya ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulang mo tamamon ah. Si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami iti kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na, paray ah. Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa. Tapno manayunak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon pare. Anyalakit din. Anya, kasta timbaga ti kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang mo't honey. Anya, kata-graduate iti kinabaa. Kuna yan. Sa bagay, pudnumot kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar ka mo din, Christine, honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya. Simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? Anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo tinagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, gusto kay ti datang bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumadi kasar mo. Ha? Hape anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, Gabot amok namin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo't. Oy, si kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbagam mo? Ha? Ang mga nonya pa iti panunutan na mangagnarita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti todo ng imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kiti ay iti tricycle ang nagluganak na imay. Ha? Naku na nga min nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawon taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatag ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katikayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni manong ko, ijay silad na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo.
Asa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna? Ha? Api anak ko ng day tamare. Uwan Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Angam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta, mare. Isulaan ti babae an amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta, mare. Sapay la ko mga rod da isunti gasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay, wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi ba ni manong ko alando. Nga ay sos, Diyos mio. Nasa matiti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Pagat lapayag ko naman. Apay mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo, paray? Takas taunay pa nag-isa mo. Ay, anda ka chat ko babae iya abroad, pare. Anya? Babae ija abroad nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda di Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya? Ay unay kan, paray. At dala nga ro dun ni Christine na kaya na yat mo. Nga makichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit di mo't reserba adi. Anya? Ay, reserba nga ibagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine na girlfriend mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo, paray. Tagari. Anya? Oh, kita mo ito picture mindset na kanya ko. Nagpintasan ka ni? Oh. Ha? Uri sino mat alalaki akat matin nagtirik na na iti dahil tala nga. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lata, napintas kan agay ayat lata iti napudnugan ka, Lando, my loves. Oh, naggana sa'kin. Manulagan a bulan. Makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmat, Brenda. Excited akmat na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamad agpasyar iti konada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pagawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman. Ikaputa, saan kan nga ayatan? Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay. Isa masigurado. Saan asyak tigasat mo? Makasarak kan to iti padam nga ubing. Saan akas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Dahito yan ti maudia panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha. Saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne.
Saan ka nga gunga takasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga yung bagaktipon no. Ngam ti agpamarangak nga ay ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gid Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslamlain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanan. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla, ha? Ha? Iso asaan ka kung mga agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka manulando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Iso asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya akabsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, da na mo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay una yan alando, dayta. Napintas madlang mo ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, kati kinasingpat na. Tiyak man amo iti kabsat ko. Imbadak nan sa mati panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Naam amo na lang iti Facebook amne. Iso ka numatan tayo ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya na ta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay well pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga min asaan gayam nga iso ti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oray saanan. Iso nga imbaga ako ti pudnukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna laki din no, daya Christine, ti kasar mo. San magayam, aday? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit di ba't. Kan may sa. Di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagano ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngumay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpal. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata. As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya. Lawas langan ti orayan kat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey. Iso pa nga asim. Tatong palam ko matiin karim aso ko na nakijay Manila. Sigurado na itahan eh. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iji probinsyayo? Katwen amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
Ano kaya't mo ti umay di Manila inton Merkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga rin na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakad dimot pare. Jack nga rin amaw ti turturong ki di Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Merkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka? Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Sa anak nga awisan, tayo ti kaano man, saan ko ama aklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulaang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam naman, amaya, ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko natuman. Sika talaga. Aklunam ka dilatan, asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din, aya. Ay. Nagadugat ngayon bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinongay kano tayan nan pare. Hita-hita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayanta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si Kani Brenda? Sigakit di man. Siya nga rod. Anya? Si Kani Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngamne, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa'y Brenda. Impagarap ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lang iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot na gaya matunggal ag video call kami. Panalang ti pakita na. Saan Ay, na wait. pa'y nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam, pakitahin. So, malagayam atunggal damagag no manot tawin na. Yaw awan na. Tagayam, adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman ng nalpasan. Anya lagi din. Kung
Hindi talusag pa'y dito balay takunak no at da isang pet mo abrenda. Ngamawan mo gaya manong lando. Sarda nga nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, ti mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ha? Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, gabulaang iti, dahil jay abrenda. Anam amom lang iti Facebook. Gabulang dagunam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? Bakit madgayam? Gusto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga maamun tayaw iti personal, no saan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, san matla sumardengan da ito yato daw, paray. Kasanuta nga makaaway. Apay, kabutang mo tito daw, paray. Siyempre mata, nung nga gurigurak, nariga tayo, kasana ko na makapagtrabaho. Nusak, jak kabutang tito daw. Hindi ka man, paray. Di mo kunaan na saan ka makaptan iti sakit. Ay, napigsa ti resistansya, paray. Imposible mata. Apay, saan ka mamate? Kat no kasusweldo tayo. Kapigpig sa anti-resistensya, no kasusweldo. Sinarakusok mo manen ti todo lakay. Inton madamdama, agsakit kaan. Urayak nga raw, damalpas ti todo. Marabyanak to nga agawid Kanya ti pagluganak, awan ton ti jeep. Ung tanak to manen, no narabyanak. Ibaga manen ang nagbabayak. Apay nga may na di mo itugot ti kaputen. Sana na masapol ti kapute, no napigsa ti resistansya. At iti sweldo. Daytoy ati mayat. Kunak tumat ang nakaisam ka manay na mangawat iti sweldo. No kanayo nakastoy lakay ay kataragsakak Amok matakasta ka, no aldaw ti sweldo, naragsak ka. Ken pumigsamet ti resistansyam. Paray, maditirik nak. Agsakitak. Kat, apay asimre kapay laeng. Kapilitan tapno adda maswildok. Nagkapoy matan ti resistansyam pare. Apay, di mat nagsweldo kay di kalman. Nagsweldo basay tinabate. Nagado ti ingkis say day ti sweldo. Apay ngay akinisayan da. Kat, dagiti ngay lon ko. Isumat lagayam Bagkan ka pare, tawan lon mo. Nalpas ko amin na nabinayadan dagiti lon ko. Isungawan maikisay iti sweldo. Ay, isumat lagayam nga ore marbisan ka. Kat saan kalatang agsakit pare. Adda ngamin kwartam. Iso timang papapigsay ti resistansyam. Gatuan mat pare. Ay, talaga amade. Agsakitak pare. Nasaysayat no agawid kan. Ingkagina na. Narigat no ad-addang agsakit ka. Nagswerte ka talaga pare. Ta nagpigsa ti resistansyam. Imayak ta, amok akasuswildo ni lakay mo. Ayun buo tinaswildo da idi kalman mare. Ni,
Anya dagita nakabasket nga awit mo ngay. Frozen foods dagitoy. Isursur ko nga ipapautang. Kastaytan tinigosyom? Ay, katuan nalagip ka nga idagasan. Ay, saan ka mabalin nga agkad-kad? Ay kat mga alak imbagla balunan dagiti anak ko no mapandagi eskwela. May salaang asopo ti alaak. Anya may sa 5 amon Nagado ngayon ti 5. Ay, katudang mo. 1 month to pay. Ay sige man langin. Mga alaak iti 5. Apay an narabyan ka? Kunakon kat, adamagam day ta kanyak. Katuan napankan sama ng nagbabae. Nag-overtime mak, tagsakit jay may sa akatrabahwak. Sino akatrabahoam? Ni Miligrito. Di na ko taong akat kadwam. Wen, nagkalintudwan tumot ngamin. Di nakla matultula da napigsa ti resistansya na. Kat, nagkutong mat nga main. Nakapsot at talaga ti resistansya na dayjay. Ti kunam kit de, awan kwarta na. Isu akim mapso ti resistansya na. Apay nga awan ko tagtrabaho mo. Nagadugayam tilon na, baybayadan na. Iso akim mapsot ako nam. Wen, angam siyak, awanan tilon ko. Dakkel ti mayaw-awat ko iti asawa kaswil daw. Isu anapig salata ti resistansya. Iso nga rod adong-dongwen ka kanayon lakay. Gapo iti dayta kinaanos mo. Ay na, Batch! Nasayata nagkita ta. Batch? Saan kanto pa yung amam mo? Kasano ko mga kabatch ta? Ay na, di na ako malagip. Siyak ni Amor. Diyan nga'y class president UED. Si ka ni Amor? Mismo! Katno si ka iti ti paradanog, no adamang paspasangit kada kami a babae. Ay na, nalagip mo dayta. Nakalaslastog ka iti. Adapay dinanog mo amistro tayo. Ay na! Naglay nga talaga ti memoriam, darling. Ay nga, bakla ka mo dun. Kaslak mo't ajay iges ang nagbalin na napinta sa kulibang bang. Fly, 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 the butterfly in the garden is flying high. Tsaka na mo tituloy na. Nay, naglalapit matanda kita imam. Kan kita amti pa nagkimbot ko kimbot ijay, kimbot ditoy, kimbot pasango, kan kimbot palikod. Komedi ka matan. Oh my ka, Batch! Agtugaw ta dito'y linong. Apay ayang amin. Mom, agpapahulugan ako. Anya nga iti papahulog mo. Dagito'y man pagpapintas. Mabit lang Daytoy, pampapudaw. Dayto'y met, pampakinis iti agkurkursing akudil. Dagita ti papahulog mo. Wen, mangalakan, Batch. Dayto'y may sa cream, 5K. Ha? May dayto'y kan ka. Ta nagpuskol dayta pikas mo. Nagnginan dayta 5K. 5K mat kadaras, pumintas ka. Kan may sa utang daytoy. Hulugan. Alamon pumintas ka adagos. Saan ka nagpanunot? Kidilan ka, no di ka mangala. Alamon daytoy dua asag fa 5K. Ne, saan ka pa'y gaman na imbagan, paray? Ay, saan pa'y nga road paray? Iswa sa anak pa simrag. Agyaman tayo may nakbinisita dito'y balay may paray. Wala, tamas dawak. Tanasuro ka na makalawas, nga absent ka. Madimot gaya magpaiso, nawan kwartang paray. Tapay. Kumapsot ka talaga akas kanyak. Kimapsot ka pero may paray. Agpaimbag ka pare. Husto nga ng tilon. Itay ka pa'y dita sango ti sarming, bakit?
Ay, maturog ka lang di tagpapintasa. Ne, itaman pa'y. Saan kamot ang naasam nga agapros-apros di tarupa mi day? Anya nga datay apros mo. Diyay man pagpapintas nga impautang di kabatch ko, abakla itan. Impautang na. Wan, agpapautang ti trabaho na itan. Anya di ko nam nga inutang mo idi asidain. Diyay frozen asinsinda dagiti ubeng. Ita adamanen utang mo. Mabayadak dagita. Saan ka amadanagan, lakay? Apay, di mo ka di kayat apumintas dahito asawam. Tangay nakabayad ka ni Jane nalam a frozen. Ay, mga lakamanan Ay, gusto mo ito na. Saan lang a frozen foods nila ako? Ay, adapay aya sa balay? Adapay saksaka. Ah, saksaka? Kitawag man. O, kita mo na. Saksaka ti manaw? Saka ti baka? Kun saka ti babaw? Di mo aya nakita dito sa katinwang. Ah, kompleto talaga. Mga laka natin bagla nga ang ram nga ipasidam ka nila kay mo. Sa bagay, mahilig iti bulalo day jay. Utang maninday ta. Sana bale, good beer ka mat. O sige, mga laak nga rod iti si Daon May. Kumugtar matisidaan tayo ita, bakit? Kano nagmalmalam nginyang anger ko day tasa katinwa nga inutang kaw. Anya, imutang ka manen. Good, impautang mo di kumarik ngagpapautang. Ay. Puron samat ten utang ti adda dito unag ti balay. Ultimo sidaan, utang. Adamot pagbayad kaw. Ay kat kita narigat numapunwan tayo iti utang. Wad, amok ti araramidok lakay. Uanya, mangantayon, tay parabaw kon, dito lamisan, dito limok ng asa katinwang. Mayatan pare, pimigsan ti resistensyak. Mabalina kon ngagtrabaho. Sigurado ka, paray. Wan pare, sigurado akon. Nasayat nga rod nung kasta. Imbag nga rod ka, tasan kalatang agsaksakait. Resistansya, pare. Resistansya. Kasla kumamot kan kakapig sa ti resistansya na. Ay na, jak kayatan ti agsakit pare. Ay na, nagkita tamanen batch. Sa anak mo tapimintas ay ented mo anak kangin na cream. Anya saan? Kat kasla ka itan artista Di nakman lang sultan si ka. Hoy, pudno ti bagbagakin ka batch. Asino itan, di karuprubang mga artista itan? Ni Sharon. Sharon? Sharon? Basta Sharon. Iso aga po tapi mintas kan. Amom, no anya langin ti kurang ken ka? Anya pa'y kumangay. Alahas. Kurang kay ti alahas. Talaga saan nakagal alahas nga men. Katita, agalahas kan. Hulugan mat. Ay, mabaleng. 2 months to pay. Iso ang mga alaga ni ti complete set. Singsing, aritos, kwintas kan bracelet. Kinayon ang pa iti singsing tiramay ti saka. Ah? Manungay dagita no hulugan. Ay, ginanak mama. Ay no, makabannog ti agtrabaho. Lakay. Apay, awan madlaw mo, di ta pagtugtugawam asalaset. Ne, naglamuyot mata na pagtugawan da ito sa alaset. Nagmayatain. Makarelax kan ana imbag dita, lakay. Katuan na, nangalang may kadag ito yung asalaset. Inutang ko. Anya? Inutang mo manan? Ipapautang damot nga men, di inutang ko na. Ay sos, umadadon sa amat ng tiut-utangan, bakit? Nagkunamot kan ka. Ay, kita ama. Ang mga nusaanan nga umanay ti sweldok, apagbayad mo kadag iti inut-utang mo.
Ay, paray, nakadumog kamat di talamisaan mo. Ay, makagurguri-gurak nga rod paray. Ay, sos, si kamat tantikin mapso ti resistansya na ita. Huwensa, kasla maulawak pa yan. Kat nagsweldo tayo ita, paray. Dahita nga rod ti parikot ka. Nagado tinututang ni bakit ka. Kumkumpurme. Ay, sos, takas kan. Adu pa yan ti mapmapan ije balay may ngagsinger. Maray! Maray! Adak! Lukataman tiri daw yaw! Maray! No, itayak pa'y ngagtok-tok-tok. Ngamawan mo't sumungsungbat. Oy, abay, awan ka diti tao dito ay. Itayak pa'y ngagap-apo dito ay ngamawan sumungsungbat. Abay, anya kay tumay maramidan dito. Umayak ag singir iti utang dayta a babae. Ha? Adamot utang na kan ka. Ay na, nagado tinututang na kanya nga alahas. Idi damo, agbaybayat pa'y met. Ngami di nakaalan iti ado, pulos met na saan ngagpakpakita. Iso nga imaya kung dito'y balayda. Ay, kasta mo tinarami na kanya. Ado tinala na. Itatag singera kon. Awanan dito balayda. Ala, tuktukin tapay day tari daw da. Awan sa dito eh. Napananangay. Naglumongan ah. Ay na, nagiti alahas ko. Ipabarangay da kan. Gapo iti utang mo, bakit? Diyan ka mo dagita at tao. Di mat imbagaken ka idey. Asaan ka ngagkarautang no awan pagbayad mo? Diyak mat naputan, ngay maduti utang ko, diyak na baybayadan. Kurang pa yan ti sweldo kapag bayad mo kadagidya nga inututang mo. Ay, kurang aya? Wen, isong arod nga. Ay na, agsakitak sana di na oras. Apay ngay lakay. Ay, nabara ka mo't ngagpayson. Agkapsuta kon bakit? Ay, sus, hospital kan Ay na, nagbita-bim mabate resistensyak bakit? Apay, abim ba? Tutmang-mangan ka mo't itinatnatang. Kumapsutak no awang kwartak. Iso da ito, mapaspasamag kanya kita. Ayan na, tinasakit, lakay. Kanya kalakit din na ya. Nagadumot kami ti utang mo. Ay, pare, si kamot gayam. Ay, sanak nagbayag. Mapanak ag trabaho. Di magasak lang, ta kumustak ni paray. Apay asa na sumsumrek. Agsaksakit ita, pare. Anya, kunak man no kunana asan ngagsakit, tanapig sa ti resistansya na. Kimapsot, pare. Kalat nga mi na kimapsot. Ay, kasi mait. Apay ngay maray. Iti anya rasaw na kimapsot ti resistansya na. Awan ka no makukwarta na itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, makabannog at talaga ti agtrabaho. Naku namon pare. Naimbag kumamot no anda ni Tataguryo. Taited na kumamot din ti sweldo tayo nagtrabaho. Huwag nga rin pare. Napanan na nga tamanin just kaya kay. Ay na, naguyong ngayon. Amo naman to sa bato ita. Rumbang ang maitag kumati sweldo. Dagiti pinagtrabaho na. Ng pimana mo na. Gagangay ka di dagiti baknang dagita. Pumanasyar da. Sus, salbag kita. Makaungang kita pare. Pagsasawak na dyan kay. Anya! Ay, pasensya kay kuman. Nagururay kayo kanya kaon. Ay, unta ta. Awan parikaut. Just kika lakay. Nagpayag ti pa nagpasweldom iti trabador mo. Ha?
Ada ka di bagbaga ang Pedraw. Kota awan may, awan. Ay, mapankan samot ije ayuyang mo. Kalpasan na maalam ti sweldong paray. Ha? Kastal talaga, pare. Awan nga rin asawa nga sangputan. Hindi mapanpailangan liwliwa si gamit. Ay, si Kaki di mo't Pedraw. At damot ti na masangpot ami di balayaw. Dumalat tamot ati inakin asawa. Nala, itid yun ti sweldo mi tata. Tamapan kami mutan iti papanan me. Mapan ka talaga ije inuman paray? Ay, uwan na pare. No agawid ak namin iti balay. Maburi ak lang. Sika man, no mayat ka nga umay kanya. Maminsan ton. No day ta ipapan mo iti inuman. Yung kalasarong karanan di babae nga ibagbagam nga armam. O di may mayat. Sakit lang ti ulo da kita babay. Just kigit eh. Naa. Ala pare, ingkan no sa di naman ti papanam. Basta siya, mapanak uminaw. Agawid ak tulatan inton maulaw ti lugit ko. No? Ay, sika talaga. Ay, abaw. Nala, ingkang arulod. Ay, nabartak ka man anak ko. Siyempre, na napanak nga ron iminom din nabartagak. Aniya, ayunay kan, Pedro. Awan na talaga tinasaya at apan nakisaritam. Ay, ano pa'y ayananang nga danabartag ang makasarita itinasayat. Ha, at daya man. Ala, di kan sumanao. Tamang makapungtutak lang iti panagsasaom. Ingkan maturog tapno mausawan ka. Wala nang masusunod po. Iso ang mababaakan kan kat. Gaputa day taarak ti ammom. Di mo ammo nga agaram iti balasang. Ay, isan mo na dagita ti bagbagayo na nang makaringrang iti lapayag. Apa, nagpintas mo tayo na ta cellphone mo pare. Kasala ka barbaro ah. Siyempre apay just. Pao. Dahito itinangigatang iti sweldok idi Sabado pare. Brand new a cellphone ko naman. Anya? Sa anak man anapan iminom. At least, may cellphone akong bagaw. Oh. Ay, umapalak man iti dayta cellphone mo pare. Kasala nagmayat pa iti kamera na. Ay, una. Mayata talaga. Uray dagiti pangit. Mabalin a pagwapon kan papintasan na. Anya? Iso na lang tanong baak. Ay, awan, baka talaga. Sana mabaliwan. Si kamot pare. Tila ibagbagamay. Agaw ko lang dahi. Si kagidi mo. Seryoso nga mintirupam. Iso kayat kamot makita nga agisan. Ure a pagbetak. Umapalak man iti kabarbara cellphone ni Berteng. Ha? Naimbag pa'y dayjay. Tanakagatang iti cellphone na. Nagmay ti kamera na nanang. Ikastaya. Makagatang kamat ka no talaga nga iurnungam. Si ka nga men, pasig nga arak ti pag-ipa namin di kwartam. Ha? Nagkaduman nga ibagayaw. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Alam mo na. Agurno nga mamay. Tagumatang iti kabarbaro cellphone ko. Naskan ang nangingina. Ganti cellphone ni Berteng. Aniya? Tapno saan na just ah. Kaya't mo asawan. Just ni Berteng. Iwan. Just ti cellphone na. Agraman yakin ko na na. Iso anaskan. Ananginginang to tigatangag. Nubilang lag. Ha! Saan ang agpabak na nang? Nagmalas matikas tuyo na biyak. Day, apay nga Berteng. Anyat parikot mau. Ti cellphone ko tata. Di kabarbaraw. Natinag ko itinagluganak itay. Anya. Ay, unay na yapaw.
Sweldo iti manual daw tinggatang ko iti dayja cellphone. Awan pa'y makabulan natin nagkiiden. Ay, unayag. Di ka nga miningkarga di tabagbaw. Ay na, sapay la kumata da konsensya ti makapidot tay sublina. Awan magkidi password na dayja ah. Ket sa pala kumaata ka stabir tayong. Sayang ba tinagbanuga may timanungal daw. Ay, unay daytan akin awan ti panunot mo, paray. Saan mo ta kasta paray? Talagang aksidente la natnag ko. No, saan ko natnag? Nalabit nadukot. Awanan na. Awan pa'y makalawas. Manipod ginatang mo dayjay. Yung napukaw madagos. Ang careless mo naman. Yang nga ka awan mo perfecto a tao. Saan man arasun daytang awan perfecto. Talaga aburara ka ngamin. Siguro, numabalin nga iwarat ti mabagbaging. Nabayagan nga intangal ti aso dayta mabagbaging. Burara ka eh. Anya? Ang mga nabayagan, ang inalngal ti aso dayta, gapu iti kinaawan annad mo. Kaasimat no asino tinakatinag da ito'y cellphone. Sapay madlaw akabarbaro. Wanyarot. Kita am aditano adda mabalin nga awagan. Tapno isublay ta dayta. In fairness, naggwapo ti akin ko, kwa, friend. Anya? Un friend, kita am ngamin Uray medyo nangisit, ngam adda apil na. Na, wanya pa iso ah. Isublik da ito'y cellphone anapidot na iti akin ko, kwa. Amangan no isukit din ti dawan ko, friend. Nay, ina. Sika talaga, Luisa. Basta gwapo, sige-sige. Ngam into no nagbabae, agmangit-mangit ka. Saan ko mamatakas na, friend? Panagkunak, nasingpot ti akin ko kwa iti cellphone. Anya ko nang pare. Agdabalasang asabtam. Wayne, balasang di nakapidot iti cellphone ko. Iso nga hindi gusak mo na. Kita man no bagay ko mo lang ti pumada. Yung laki din aya. Anya bagay nga bagbagam ma. Si kalatama ni Berteng. Awan nagbaliw. No di pa nagkunam, kat gimwapo ka. Ay, nagbidot ka pare. Anya ka laki din. Kontrabida ka. Umay ka din Anya tiyan mo, no da ka duwa di balasang. Tapno mabawasan na giti baak dito lugar tayo. Saan man alay tabak-bak ti bagbagam si Kaberteng. Mapling tilapayag ko kat. Gagangay at talaga ti baak. Nakanayo na napudot ti ulo na. Wala, kita kan? Panawan kan? Abangan mo siyak tumanan ti pagdasalan day ta awan kwenta na apungtot mo. Agyaman na ka, tayin sublim ti cellphone ko. Ading anapintas. Awan anyaman na, manong anagwapo. Ay, huwag nga. Amangan no mabalin ama amuan tinagan mo. Sure, manong. When gayam, siyak ni Luisa. Ay no, apo, may bagay unay tinagan mo, iti kinapintas pa oh. Ang awan nak mo. Ay, saan? Saan nga gang angaw? Ibagbagak ti pudnaw. Ay, huwag gayam. Siyak mo ni Berteng. Barupay. Gwapo kan nangato ti isbok. Anya? Ay, joke lang. Ngam, kinapudno na, baro apay. Sika ngay. Kaslamat ken ka balasang akpay mo. Awan ti agungay no, bilang maamok ti Facebook account kan cellphone number mo. Awan, si kakit din. Maala, yag mo ti cellphone mo, ta isave ko ti number ko. Kan i-search mo matan ti Facebook account ko. Ay na, agyaman ak, Luisa. Ay na, nagkwapo matan. Apaw, itay ka pa'y apalpaliiwan kat. Anya man ang ti makagapo, itiray ta akilig moments mo, ampiang. Anya pa ngay, no saan aday dia aberting ti makagapo.
Anya? Tapno ang mong friend, inala na ti cellphone number ko. Kan good news, friends kami iti Facebook. Ha? Ay na, nakaragrag sakak man itangal now. Sapay la ko taawan patingga na dahito ang kinaragsak ko, friend. Ay, Jack amukan ka. Ampiang ka talaga, sipod pay. Ampiang no ampiang. Nga mamati ka manuin no saan. Naidumduma ti panagayat ko iti dayja amperting. Anya? Damdamo pa ila ang anak kita, kan naamam mo jay tao. Ngam panagayat adagos ti ibagbagam. Love at first sight nga, di pa? Anya ko nang pare. Kayan ayat mo, niya babae ang isubli ti cellphone mo. Una, puno ti bagbagak. Sanak mat nga grup-grupo nga ulbod. Sana ya? Sana all, pare. Sana all talaga. Amok pare. Adda isurok ka, ha? Tapno saan ka nga agsana sana all. Kastoy. Ingka agaram. Ha? Ada mo ni highly akursunada, hindi pa lang. Sana ya? Hindi pa lang dyan niya. Saan itan? Ngamain, bimakit matan tilangana. Saan nakas ini a baby face? Anya? Mangkitak lang nito sa baling arma. Saan lang ang dayja ahili? Bakit matan tilangana? Ngam ni inang ko. Yan lagi din. Pangusaram nga ibay, iti nasweldo ita, Pidrao. Ha? Ang mga no ibagam manay na mapankaw minaw. Hay na, pangasim ko mamay, tahuston, Pidrao. Ay, sana ka mapan uminom tata. Inak man gumatang iti cellphone ko. Ha? Nay, hitaman pa yan na panunot mo gumatang iti cellphone mo, Pidrao. Uwan tata. Kalpasan na, igagarak man mat nga itinag iti pagluganak. Barang jay tumangisuble, kat isuntumot tagbalin akayan ayat ko. Anya? Akas kiniberting tata. Natinnagnag pa iso ti cellphone na. Ngam nagasat mal, takaayan ayat na itan ti balasang anaka isubli. Pidrao, saan kamot abagte iti panagkunak? Tata, amangan no isumot ti mangilisi kanyak iti kinabaak. Agpampanunot ka di Pedro. Unaw, pasigan nga arak ti adda dita utak mo. Nanang, apay kastamot yung ti panagsasauyo kanyak. Pampanunutom ka di ti ibagbagam. Iso lang nga rod ti ammo ka solusyon. Tapno sa anak amabaakan nanang. Nyalaki din aya. Hay, jakam mo, noan yan ti mapaspasamak ka. Saan kayo agsaw na lang? Saan mo tada kayo ti akin kwarta iti igatang ko iti cellphone? Una yun aya. Jakam mo ka Pedro. Nga malaa, aramidom day tamom. Takitak man no nasaya at ti pagbanagan na. Uwin ka di nanang. Anya tamo tayo. No timbang isublin to iti cellphone, kat napimpintas pa nga amang ng tikayan ayat ni Berteng. Ha! Laki din. Anya? Pinaypay mo yung tinag ti cellphone mo, tinagluganan? Kaya uwan baray. Pudno mo tibagbaga. Sana mga ulbod akaskin ka sana ya. Ay una yun. Kanayon mo nga ibaga kanyak amaagak. Ang malaman. No asino ti maag at talaga kadatangag kumpare? Sika ah. Uray po utam. Addan tumot ti balasang amang isubli ti silpong ko. Anya? In-wallpaper ko pa'y nga rod ti kagwapwa na picture ko. Tapno makita asigon. No asino man ti makapito. Jak amo no niya ti ibagak ka. Jak amaw no kasano ti panangibagak iti... Tinamaag ko nam. So, uray po utam pare.
Napimpintas to nga amang tibalasang amang isubli ti silpon ko, ngem iti kayan ayat mo. Kasla nagtupakan tilang ka ti rupa na. Naa. Ay, ang ako lang, pare. Ngem, pudno. Oh. Apay akas na tilangam. Kasla karuprupa matan jay ladawan ti limagasot apiso. Nakapamimig ka mat. Ay, nanang. Manungaminan alawas ti napalabas. Ngem, awan mo ti balasang amang isubli ti silpon ko. Aniya. Kanayon ko nga awagan ti numero. Anak kasalpak iti silpong. Ngem, saan mo nga agring ti Jaske? Aniya. Ay no adaman ti Jaske, si kadayta. Kidamaag mo dayta. Ayawanan. Saan na may subli di cellphone mo? Amangan no saan abalasang tinakapidaw. Amangan no bakit abalo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Asino nga'y mati ibutos mo ang mayor inton o may apa nagbubutos, kumare? Ha? Ay, katisigod ang mayor ko ni Leo Ferdinand. Huh? Awan lang arod na aramidan nandito ili tayo, isunat tat ibutos ma. Kasano nga ibagam nga awan, kat ado mo tinaaramidan na. Ha? Saan nga umdas para kanyak dagiti chip an aramidan na? Iso adyak kayak nga ibutos. Anya? Ay, sapay la kuma, tati manok ko ti mga bak kumare. Saan ati mayor mo anagalas ti ugali na? Sa lakon di tulong no umadaning ti panagbubutos. Uy, anya ka din na itang ibagbagam. Ang mga no adda makangag, nakababain adi kumare. Anya nakababain kat pudno mo ti bagbagak. Oray pa'y adda makangag, tapudno mo anya lakit din aya. Anya? Among ngay lakay, di na magkukin ni Isaac no asino ti ibutos na inton umay nga eleksyon. Ha? Nakunana at ti ibutos na kat ti sigud latta kano a mayor. Ket anya kumangay, no isulat na ti ibutos na, sungarod ti kaya naway. Oho! No siyak laang amaysa, diyak kayat nga ibutos na di a mayor. Awan lang arudan ti aramidan na dito ili tayo, isukit din ti ibut-butos na. Anya? Intun kwan, i-unfriend ko. Anya ka din dito nga ibagbagam si kapaseng? Diyak ngamin kayat tigayim akas kan kwa na. Sa balikit din ti mapan na ibut-butos. Apay siga, asino nga min ayat ibutos mo? Ay kit ni Conrado Iso ti ibutos ko a mayor. Gaputa amok nga iso ti makatulong dito ili tayo. Nang runa kada tayo marigrigat. Mawatam, rumyaw. Ay napasing aya. Apay mo't nga impos mo iti Facebook ani Conrado ti ibutos mo amayaw. Kasla saan ka nga agpampanunot? Nakababain dito ang inaramid mo. Anya ko mati nakababain iti inaramid ko. Kat impos ko laang mat. Iso nga rod ti kayat ko nga ibutos. Dipos ko. Anya lakit din aya. Nya ka matin pasing. Ay, jak ammo no nya klase ti panagpampanunot adaging ka. Dino kayat mo, ipos mo mat no asino ti mayor mo. No asino man ti kayat mo nga ibutos. Saanen anas kan nga ipos mo. Anya lang ti maibaga dagiti tattao makakita. Sapay nakapablik dagiti popos mo. Ay, awan man ti bibiyang ko, uray makita da. Was me paki, you know.
Pasing. Nasayat man ta naggranata dito Teresena. Ha? Pangaasim ko mamat. Ta, dilitin timpos mo iti Facebook. Nakababay na di day chay. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam si ka bakla. Di ko na, timpos mo iti Facebook, ani Conrado ti botos mo amayor. Ha? Saan ko mamat akastaan? No, sino ti botos mo? Saan na naskan nga ipos mo pa Anya ko mangay matibibiyang mo no impose ko. Dino kayat mo kat i-post mo mat no asino ti mayor nga ibutos mo. Saan at i-post ko ti pakibibiyangam. Anya? Unay kan, kunaklakit din no anyat ibagam. Hay, di ta ka manlangan. Man nakibiyang ka unay. Anya lakit din aya. Anya? Kasta tiinsungbat na kan ni Pasing, Mare? Wen ko mare. Ay na. Naimbaglaan yan. Ta nakapagtipernak. Tano saan? Ang mga pinagsasawak at insagunot ko pa Ay, nagalas at talaga ti ugali na dayjay a Pasing. Ay wen. Unprofessional pa higit di Ta ipupos na pa yan iti Facebook. No sino ti botos na amayor. Wan nga raw. Uray nala inaganan no asino ti ibutos na. Ay, kiawanan ba in a babae? Dilag ba inmat ni Pasing? Dilat nga agulimak. No sino ti botos na saanan anas kan nga ipos na. Dayta nga raw. Ngam saan namot apan panunutan dayta. Noan niya aditi pinanunot na ipos na latan. Di na panunutan dagiti tattao ang makabasa. Saanan nakaskas daw, Mare. Tatalagamat nga on panunot na. Napansay ti dapan na. Ang lalaki, di na ya. Nakababay, hindi ka sa aramid mo, Pasing. Apay manan aya. Kasangsangpet mo pa ilaang ngam agong ungot ka manan. Amom ka de. Amin na masabat ko. Ibagada akaslasaan ka kanong agpampanunot. Anya? Pangaasim man ngamin. Tasarda nga mo day ta panagpopos mo iti Facebook no sino ti butos mo. Ha? Siyak na sawam ti mababain. Iti kasang aramidam. Anya kalakit din aya Romeo. Anyat bibiyang dangamin aya no i-post ko ti kayat ko nga ibutos. Kat i-post damat ati kayat da. Anya, takas tapay lang ti panagsungsungbat mo. Anya ka matan? Ulita. Awan ti bibiyang ko kadagiti taktao nga agong ungat gapo iti post ko. Basta siya, ni Conrado ti mayor ko. Inchende! Apay nga agpay sumot dayjay a babae. Masapul na nga i-post iti Facebook no asino ti mayor na. Ay, wan nga ron na. Sapay ulitan lang nga ipos. Una yun aya. Di lalat nga agtaltal na no asino ti ibutos na mayor. Diyak man mo, nanyat pampanunutan na. Nubagaan mat ngamin, kat bariban di sungbat na. Sakit, si kapay ti dakas. Una yun ni Pasing. Masabat kong tulaang tabagkaakman. Ay na, saan na na? Amang nga, numahay blood kayo laang. Nusungbatan na kayo ti sana nasayaan. Ha? Amuyo mo ti pa nagsungsungbat na dadya babae. Pasig a nonsense, makapasar laang. Di pagarupan, nga uray gayam da kayo kat agong ungat itilik-liko da. Ha? Unay kay matan. Paseng, sa anak mo't nga agong ungat kat. Makisarsaritakan ka itirasayaat. Palpalagipan ka laang asaan anasaya at yar aramidang. Anya?
No asino man ti ibutos mo amayor, mabalin latamat nga gulimak ka. Saan na masapol pa nga ipus mo iti Facebook saan aya? Ay, manakibiyang kayo launay abakot. Kayat ko nga raw, aping ngamin ayang. Aniya? Ha? Maasarak at talagan. Inton kwan, ipost ko lang arod amin dagiti kayat ko nga ibutos. Saan laang amayor? Ay, unay kan? Ay, jakon amuno niya't ibagakan ka. Di ta ka man laangan, makapahay blood ka, akasarsarita. Kung nagtumot ka, may blood kayo laang no ni Pasing, di ka sarasarita yun. Uwang nga raw, ay, makapahay blood at talaga. Iso ang baybayan tayo latanana. No kuna nang ipos na amin, nagiti kandidato nga ibotos na. Ipos na lata, ha? Kinaawan kiti ti panunot na. Awan na talaga ti panunot na dayjay. Talaga kasi ti ugali na sipod pay. Iso asan anakas daw. Ay, iso nga inton sumaron ang masabat nyo. Baybayaan nyo latanana. Ama nga, no matuluyan kayo laang. Gapo iti pa nag-high blood nyo kan kuana. Manulaangan nga aldaw ti urayon, panagbubutusan. Kahit anya ko man pa nagbubutusan, mapan mo manan iwaragawag, ani Conrado ti butos mo, kasta kadek. Ha? Baliwam man dahil tang ugalim si Kapasing. Amirisa man ang bag. Nakababain ka iti dahi tang aramidam. Anya? Anya lang nga iti rupam. Numasabat mo ti sigod amayo. Ah? Kat, anya nga'y kumatirupak. Kat pasinglat ta, No. Kan maysa, anya kumatibibiyang ko kan kwa na, ha? Masiguradok mat asaan nga iso ti mga abak. Anya. Masiguradok ani Conrado amayor ko ti mga abak ita, ha? Awan mo't laang aramidan na tadyas ki amayor ita. Saan na nga amog ti tumulong kadagiti umili, papogi laang ti amuna amayor. Pasing! Katun mag, ha? Mabagtitak manen takitaan na. I-post ko manen iti Facebook ko naktumag. Anya lakit din, aya! Nangabak mo't lang ti sigot amayor. Yahoo! Huwag nga raw, day. Nabanglo pa lang kami ni Sir Leo ka. So nga, isulat natin ang abak amayor dito ilit hayaw. Huwag nga rod. Ay, naimbaglaangan tayo sa tinangabak kumare. Nana. Nakaragrag sa ka. Kaputa isumanan tinangabak. Ay, oray sakmat Damag ko nga agselebrar ka no ijay gym inton bigat. kasta aya. Ay kat mapantayo Istomak progress ko naman. Aywan sigurado nga ado ti makan ijay. Mapantayo. Oh, itaman pa nakaululimag ka dita suli paseng. Di nakman kasarsarita si Kalakay. Anya. Siguro, pampanunutom tinaabak amayor mo, anya. Kunakmat kan ka sanak kasarsarita! Apay aya, asaan ka makauawat! Anya. Amom lang arudan ang nasakit tinakam ko, ngam kastapay lang tibagbagam. Kaya't mun samot apatayabak day tabanga-banga, ma! Anya. Pasinga ya. Duday ta panagong ungot mo, kat nagrubwat kan, tamapang kay JJ, tamapan ka makipangan, dinasaya at kuma. Asino ti agpakan iyay? Yes. Asino ba'y gumangay, kitisigot ang mayor adi. Anya, agpakan gayam ni Mayor Leo ita. Wen, nauwan babain mo, ingka makipangan. Ada ka dito ang nagpapaikid kumare. Kwa kumare. Kasla mababainak nga ning. Anya?
Tapay kumamot ang mabain ka. Awan lang. Ay na, umay kakit din ta mapantaid jay. Agtugaw ta. Saan ka kaada ka dito yung agpapaigid? Ala, si Kalatan kumare. Mababay na ka talaga. Anya? Makitak ngamin kat siyak ti turong ti mata dagiti tattao. Marunro nawak itibain ko. Ay saan Mangan tayo pa'y adi kumare. Ado ti sagana da. Among kumare, napansin kay di kalman. Agpapaigid kay Jem. Ha? Siguro, mababain ka niya. Gaputa si katigit kita na itinataon niya. Anya? Dahita ti maganap mo. Ha? At dapat lang aming tirupa mga imay di kalman. Talagang awan mo babain mo niya. Unay mo tunday ta pa nagsasaom si kabakla. Ay na, sa anak ngagsaw iti kastoy, no saan akas jay tinararamid mo. Nagpupus ka iti tiltila, nga uray mula inaganan ti kandidato nga ibotos mo. Sa ita, nagpuskul ti rupa nga imay nakipangan. Anya? No nagalalamot iti kinapuskul ti rupam, salbag ka, makaparurod ka. Dan iwaras ni Mayor nga ayuda itaalawas, kumare. Wan ka no, kumare. Isu mo tinangag ko pagsasaritaan da, dagiti marites apada ta. Ay na, sapay la kumangarot tapod no dayta na damag mo. Ay, wan ngarot, kumare. Sapay la kumatapod no. Ha? No bilang lang tapod no, nagpuskol ti ropa ni Pasing, no bilang taumay ijay, pakawan nga. Ay, wan nakababain adya talaga. Nang runa nun ni Mayor mismo ti mangiwaras iti ayuda. Hay, sakman ti mababain ka po itaramid niya. Kita man lang idi na minsan iti Jim. Agpapaigid ka po iti bain na. Marunrunaw ka no iti bain. Amo na yamot ang bain na iti. Kat no agdabain na, apay pailaan imay tidang nga. Hay, apo! Anya lakit din na yan ipaseng! Pudno nga tatimang mangag ko adamag. Kanya man dito nangag dagiti babasit alapayag mo. Adda ka no ti iwaras ni Mayor nga ayuda ita alawas. Ay, jak mo no pudno dayta. Ha? Gat no bilang man ta pudno. Oy, agbaing ka man ta. Pangaasim ta saan ka amapan. Nakababaing ka unay. Pangaasim ko ng manan paseng. Anya? Nakababaing kin ni Mayor. Dagiti impupus mo iti kalabas. Unay kan lakay. Kat, pudno mo ti bagbagak saan aya? No kayat mo ti ayuda, ingka dumawat kini Conrado a Mayor mo nga impupus mo. Salpag ka! Ay na, kunaklaki din no sino ti naka-face mask. Nailasin ka lata, Pasing. Ha? Kumusta nga, Pasing? Kastoy lata, Mayor. Naimbagman, tay may kaita nga da ayuda. Wan, Mayor. Na, ikan ka iti ayuda. Waray di manon kanyak ti impupos mo idi sakbay ti eleksyon. Ha? Ited ko da ito ikin ka kastulong ko. Saan ko nga ited da ito tapno ipanagnag ko ken ka at tumultulong nga ka nagiti umili. Ape kastamot ten tilangam. Agkalinduusan ka mo ten, Paseng. Mayor. Marunawak samot ten gapoy tibain ko. Anya kalaki din aya. Awan tinaskan na pagbainam. Awatem ka din da ito'y ayudam. Makatulong da ito'y kin ka, Pasing.
kumare. Uray kalamarunaw iti bain. Ha? Naimbag man, tadalat ta ti ropam nga imay dito Jim. Nga uray ammom iti bagim, nga ado tinararabin mo asan alasaya at kontra iti mayor alangaba. Unay kan bakla. Gusto ko mamutin ah. Alam mo bang nanggigigil ako sa yung babae ka? Ha? Makaparod ka. Iti sakbay ti eleksyon, agka ka na at anapan mo impopos iti Facebook. Ha? Ita, asaan ani Conrado tinangaba ka mayon? Umay ka lang arod mayranrano diti pagsayatan niya warwaras na. Anya nga ita tirik na. Ala, gusto ko mamutin ah. Naamiris ko mutin ang nagbidutak iti dayjay nga inaramid ko. Namiris nga, tarupam ah. Hasta unay, apa nang ipampanakkel mo ide. Nga iso ti ibotos mo amayor dayjay Conrado. Naman niya ita. Anya pa sing ayan niya. Numaminsan ngamin, saanan alaskan nga ipos mo iti Facebook no sino ti botos mo. Tano saan nga iso ti mahabang, sikat tinang kababay no kwa. Mauawatam ka dito bagbaga. Wan ko mare, I promise, saanan ang maulit dayjay. Ha? Duraban kansan, taplog nakam ka. Anyal lang, hindi na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.